Twakumuraithiria umwigo wa Meru Tv nwetherete wina kagita gakega ukamitikiria ketharange kugwata ugeni kirinteto cha Meru TV thaa imwe na arua kuri tariki 27 mweri Ijwairi mwaka 2023 nkuruki gakurikana ubekotho gituthingatire gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kubekotho gituthingatire gukurukira website yetu iria ni merudigital.co.ke yetu ukambita Gloria Mwirigi na kiambiria na jarajare kitigo kinya kirimidha yetu ya nteto ne atiaritani na ariti ngugiba Meru University bandamanite muthenya Joana arwa nikiraba kumeneria Vice Chancellor wa sukuru yo Professor Romanas Odhiambo ni ontobwa kwenyangia sukuru eje bakiaria bogite Professor Romanos nedrete agitumbira mbecha na njirerete agirete araba kugana kuthithia trip mwanya na trip utheri agitumagira mbecha inyingi cha sukuru eje na kumba kuthirwa akimichokia na nyuma mwandiki wetu wa nteto wa Adams Mutore wa Therenja na thigatirite rugono ru na kumba kuthirwa agituretera ru rukinyanirite. Romano 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 Pan aritani na ritingo ibaldukuru ya University ya Meru Tv barabambete kwithira bakigoma ntukorwa na kumba kwithira kirekana na nguyo gitumi na sababu yo kumba kwithira kigoma ni utongore buku kwa Vice Chancellor wa thukuru to Professor Romanas Odhiambo. We are talking about misappropriation of funds and mismanagement of resources. I want to say that we have misplaced priorities in the sense that in our proposed budget 2022-2023, the council allocates itself 32 million. 8 million for training out of that 32. So we are training 6 council members at a cost of 8 million, but we allocate 29 million for teaching and learning materials for 11,000 students. So what we are asking, are we training the council? Are we as a university, do we have a role to train the council members or to train the students? That's the question that we are asking. And that must come to a stop. We want to know who is protecting Professor Romanas Odhiambo. We want to know why is it that these illegalities are being committed in Meru University repeatedly. We have engaged our Vice Chancellor and the Council 150 times, many times, in numerous number of times. There is no change. We only sit down and they promise us promises that can never be achieved, and that there is nothing that changes about our lives. Akere na ndikibanja choma lecturer ba muna chingwebo bwite Professor Romanas Odhiambo kumekwa thukuru ya kaire na kyoto ke kumba kwithira akiura na kuthire kithomo ke thukuru eburu. Today, the last time I saw an equipment in the physics department was in 2017. We have one lab with a capacity of 30 students serving more than 1,000 students and one technician. Where are we taking these students? In the process of micromanaging university, because they have so many meetings without agenda, they create some other managerial agenda. I want to say here the council sat down and demanded that we stop graduating students with specialization, so that you do a Bachelor of Commerce, tunaandika Bachelor of Commerce. Whether you have accounting, finance, you have to andiki. The reason, Mungu ndiye anajua. Where do you take that student who has done a general degree? Kirero nkurukini urakanjondo ameria thukuru etete na mbere kumba kwithira gitumembe che thukuru ebo thuku orira ma lecturer ba mona chungo bethirite bena America thumba batumbete kuthakiwa tira michara yo. We have noted that the University Council is always either here or in Mombasa. They are either here or in Mombasa. We are saying they must stick to the mandatory 4 meetings per year as per mwongozo. And if there are extra meetings, 2 special meetings when there is a crisis. And that's all. That needs them to have a budget of 2 million. Today, they have allocated themselves a budget of 18 million. So if I divide 18 million per year by 6 people, then a council member is earning more than a professor in this university. Nataka haki yetu. Sisi tumepeana haki yetu kwa wanafunzi. Wamekuja hapa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wanahitimu. Sifa zinaenea huko, chuo ni kizuri, lakini wafanyakazi nao je, wanaendelea kufinywa kwa nini? Management siku ya leo wafanye kazi yao. Rukibaru ikuthirite kwina wandikani kiutatena watho ureba mbite kwitha kimenene Professor Romanas Odhiambo kumana mutigombete kwithira gitena mbere kwandika ntu kiutatena watho kumare kwa thukuru. This business of illegal appointment has been there for some time, and
from last year to now, we are sure has employed about 7 staff illegally. The staff is told, bring a CV. The CV is sent to the chairman of the council. The chairman of the council used just a pen to write approved, and he signed. The following day, HR get the appointment ready. The person receives the appointment and comes to work. We are saying that those illegal appointments must be revoked with immediate effect. Muthiburi bombete kwithira kinenkanira mukana kiri Professor Romanas Odhiambo na kuka kwithira tumba kwithira kialile mateta yona kumba kwithira kiathira nyumentu kuinka iba kumba kwithira bakibwithia komoyongo munene yo tamba kwithira ukioneka. We say enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. When Romanas Odhiambo does away with the Meru University and the crashes down the Egerton Way, you'll go back to Jomo Kenyatta. He's a professor of Jomo Kenyatta. Bozira is the only jobless professor at the age of 60 in this world. I don't know where you'll go. I don't know where you'll go. Maybe you'll go back to Canada. Mulwa is here for the next 26 years. Mulwa and the other Mulwa. Where shall we go? It's just the genesis. By the time we get to Malachi, things will be sorted out. If these things are not solved as demanded, this is a picketing. If they are not solved as demanded, it will be a full-blown strike until each and every demand is effected, including getting rid of Bosire and Romanas. Thank you so much. Kumatiane Mbitanda Msimoturia Wathirenja. Tukitikana na ripoti ya Muthuria Wathirenja twititana mbere gwa kagita ka mbere burua kari Badhara Kanithi County nibethirite bagikurukira kagita ga komo nyuma ya Muro kana ndoji iria itiomaga kwithirwa ikinyara kabisa. Amona Muro eji ni murojwa Thananto Thangatha na murojo itagwa Urankuruki akaribaba ni bakorera thirikari nikende komba kuthwa igitonyera gatigati na kubatetheria no na roji rwa kunyunyu yabo kuthwa bagitumira roji rumwe na ndithia araba kuga roji ru kuthwa rwina rukona rumagiri ni nyumo chekethaka na kinyandithia ciao cianja mwandiki wetu Anteto Ndagara wa Iguna na gututariria Nkuruki. Ojiro tethagiria nene kirithiria ya ugima bwa mwiri kagitania kaba baba kari kumantara Tharaka bari ugwatini bunene nonto bakwaga ruji uri mweri were kuma mburera kekirigiro yengi wateno kwirigiro kura kwayo indi ibukarikite butona na arami uretaga na kobo kuma nthiguru yomba yombite kunyara uri ogo murogo ura Thangatha na Thananto anaiturigarire twinde tumikinyete mabunda imakwalie tantu okirionga murogo ura akaribakira jimika gokomana agamo na nyamo ciao cia ndithia bakira jimika gukura nkangara to cia maiga guchwarwo iroro konyo bagitigera ndithia cia roro atigirwo mbajajeni cia maiga amona kwithirwo nyamo cia kithaka ngemu na chumare no ibagite rionthe amburi ireja kanukira maumago tu maiga makurunguni kwikuthungira oku ikaga roje rwa kunyu ona njoki cia tukuthukire ni thima tukwenja muntu agwameretie na ukuthuka chumare ndo gitanga kegwa chumare ni kwaria agwange no kakegera na rwiro no tutie rwiro kuthio kunda kero choka aga bagitigo bari ugwatini bonene bakwaga roje mang'oi maraba tumagira kirio kamati mono makibatetheria gukamata roje ro magitigo matene inya nonto bakwaga rwa kunywa akari betariria murojo tikobwete ndeka wingiritio bwa iguru okathi muroni mthe wetu atiari batikona kinya bantu otakeguo tukenja muntu ari kuma rokere thaa 10 urinuka thaa 6 wawinukitie rwoje mwici wanana bacukuru ana barethi na rokoba ukara baitura wana alimo rwoje rumeko mang'oi mama taga rwoje mamwe maethi makari ogu umare miriko thi maru marurire ibota tukaruthata na muntu uro kuga ura ni boya rwoje na kuthuke kirumi kia murungu ura gitetwe rwoji batire are guru ya mawa na roro ngiro rwagitirwa kimongoro rwaturukira roro rwaruthirwa initeki ya kuhania rwoji aganthangu nondo bagogete karia bakira jimika gutumira kurungu kama na nyamo ciao cia ndithia mana nyamo cia kithaka gintukira no gwatikire ugima bwa miri agitambitwa ntongoria cia kaunti ya Tharaka Nithi gutigiri bakobenjere ithima kuona roje rwega ro kunywa mana ro gutumira micii no ndogu ugakundwa rwoji guku
umete rugendo tirunywa iganereriku itogerie kwenjelo mbao ukegwa antu baba betu bena kiao nati mujumbe naye atutethie na murugara nkabana batutethie wenda kwa Ngai nonto tiutoriri kwanja na tiga Nyamara watayege kiromero na karibanjage na ntore ithiurunkirite irire wandia gatonga gichiga mbunge giki kia Tharaka muro gwa Thananto kibwa kariba kirajimika kuthikira mita kathomba guchwarwo ye muro gwa Thagana eria ya nchegeni ituthiaga kwa makinya mara ya gukinya Thagana te munde mbumire muyi thaa 3 na thaa ino nchokete muyi into thaa 5 abirinje thaa 6 kigwe kungitaete na mang'oi na mono na mang'onya kuma thaa mbuya muyetika marite na pamoja thaa ndaumaga inkothi kunyithia mburi na mburi no anchire Thagana agamba kirajimika gutombera mang'oi kana kagongo gutaro jikwithira batiomeria ngarama ya bikibiki kana nkari gintu giki gigitige kuruntere ino kinyamarani kinene kwitwa thini twinyire space tio tore kuru twinyire nontu ba kuthi distance ndaya muno kuma kuthi mwanka Thagana kwina kilometers ndaya muno na tio tingo tutitha twina minsi cia kutaruje rura kureta mwanka muci nontu pamwe betu batinya wira cia kuwa bomba kwitha bena mbeca cia kuteithia ruje rura pamwe baithara bagita ruje gukurukira aitha nja cia guta na mang'oi kana watogu ukathigwa wengwa na mugongo ukathigwa ta ruje rwaku na kuma Thagana kwa mwanka muci nontu kilometers ndaya uitha ukomba guta mutungi umwe kwa mathaa maraya muno kiripotera Meru TV kuma gichiga mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka nithirie tukambita Ndagara waiguna tugitigana na ripoti tutite na mbere MCA wa Timau Martin Kimathi ko Mbori nekite wirane na kariba nteriji araumbite kuthurwa kibera agatigira mantu jawagi boroji jakumba kuthurwa jakithira nteriji nkurukino ngerete na kugawe ari tayari gwitanira ngugi na gavana wa Meru County Kawira Mwangaza nikenda gutigira mantu jakumba kuthurwa jagita bwega ndene anteriji mwaniki wetu anteto gakiwa mutegi na gututariria nkuruki MCA wa Timau Martin Kimathi Kumburi akiaria na ugite bota MCs bari tayari kurutanira wira na gavana gutigira maendeleo makonekana kiria kari mbuge ikurari amisukumano hapa na pale ikurari na kurega kuiganua katikati getu na gavana lakini mwankira aria tukinyite iturikitie kugwatanira na iturikitie gwika mpatho cietu rutere na twauga ati atukwenda gwitira antu ba Meru ngugi na uni mono antu ba Timau na mbwire antu ba Timau inteto nyingi mono ndabwirire igitara campaign nyajara jonde ndabwikire na mobatu jenu jonde no kujarikana na ntoriru ijo na ntuko ithirite twitite guchirikava na twitite kuthithia maendeleo o uria turauga ati kaende na ndi maendeleo kaende na turiuga maendeleo kabati gavana wetu ono ntubwetu agatugwatira na iturarikiria kurikanio na ndi twambiria gwita ngugi kona cionthe nkurukia msiona ugite agatigira kira mwana uyu riritie basara agachiona milioni 3 cia basara cia Timau Ward na milioni 3 ikagairwa muntu uria wa applyire o muntu one kiria kona ki milioni 3 akagitanio gakugite akathiria thina ya royera yonekete gutwika mpanga nterino cia Timau nithirite ina thina ruji mono sana aja Timau town na Timau municipality kenda tumba gwita na mbere itukugwatanira na stakeholders bangi bonde bare bombo tutetheria na gintu kia mbere mikakati ira tuthithitie ni gwakikisha keja kwithira no tuone pipes gintu kia mbere ukeja kwithira no tumbe kuthagana roji kuma na ange kuma Muro tugahakikisha tukujukia roji ruu na twajukia roji ruu tukinye kwa gintu kia mbere gikethira gigu provide pipes gintu kingi kia biere itonjite bowls imwe chienji shonde mono chienji bwao kenjwe kauma ontanta 3 contractor bageta turiuga kithirikari gavana Kawira Mwangaza guti project ikathithwa shonde kairi ojoria turikitie kwaraniria na inywe netikiritie na kwa contractor uria wonthe ukaewa ngugi twethia ne kwenja bwao enja athithia ngugi shonde jaja turungi ngwite kia boga tegera kanini ni are imbwao ririo na bwao ri itumba gu provide roje aja inyaroje ru utemenya ngaka yomere kana kiethithiria atia no ntu chienjirwe iguru
yetu itenjero kuringana na ora ibatere ko au turiuga ki thirikari ya gavana ni mama kira gikethera kiyo gintu kia mbere gwakikisha contractor hewa nguki ethithia kuringana ngugi na standard ire ibatere no tukariwa utukariwa kinyu atithithitie ngugi to the standard ire ibatere kuthithwa ko gintu kia mbere tukethera tukiongaira balls ndene timau twakikisha at least tukugia no ball interaigire ikomba gutu serve aja na tuka provide nya pipes through our effort na tukithithia farms ira chi around batutetherie batu tuone ball na tuone pipes cia kuthagana roji ara tumba kuthagana akithirikiria kumburi na chokerete gavana Kawira Mwangaza nkatho nontu bo wikira wira ni atakarutha maendeleo ntere cia timau awaisi ambuge ibwaga nya gavana wetu nontu no twaritie noe na ntato cia gukiria timau level 4 itwika level 4 thai itwira level 0 turenda itie mwanka level 4 utikieri there ni ria yumba gwako nya mochari mbere wondi ite wondi utikieri there kario level 0 na turenda itie level 4 na bo ibura turikanetie na gavana na itututira yo timau ithire ina cibitari tutige kundipendige cibitari cia na nyuki ajie beto muntu ajo gukanoete akona ndawa aria kwambuge giukui twinde tubatere kwithira twitetaira maendeleo na ijo tutetera gavana wetu erindi inywe gututethia na oni kimathi jaoni MCA wenu kinya undi nyuma yenu ko bukaigwa bwina wasiwasi na itwitite kurita ngugi uria batere na tugahakikisha kila mwananchi agukinyirwa ii maendeleo kuma kanga ita nkando mwanka mukuri mwanka rugirandu kuma wandini atimao gicigo mbunge kia Buri ngilipotera Meru TV nyo kambitaga ki Mutegi. Buge sana muraithirio mwega wa Meru TV ripotini roba kuthuragie tukinyamuthia Joan teto cietu cia Meru TV rito kambita Gloria Mwirigi ithira ino tukubothongi. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo